Voilà, o fogole internet ke ati ñi ngi dum yalla subhanahu wa ta'ala julen tuleer Muhammad sallallahu alaihi wasallam ibato njego dayo mak na nam tahlilum tohidna na émission Njom Ñaal ndaysan o fodna caméra fe Arfitor Production TV o pogno elaji sen fodno micro le nda ibato bi laqino hana yonna fa in o yongole fo ñalne na musanda hale nday tam cele musuke no renu bi laqino han cele ke no ten émission Njom Ñaal ne tafienta non koy xay inu sate fu mbul jamme nday tam lay nambul jamme ande sate ciosano sate adno serer o lay nambul jamme auparavant atiñ xani fofu an agom an tas yakar Omar Sarr meke nambul jamme nday tam lay nambul jamme yifofu agom an waxno Ibou Ndiaye gasobil meke nambul jamme o lay nambul jamme tam o yifofu an layti ndong meke nambul jamme kontene do andone wax deug yalla o no nambul jamme rek imam hamaga o yal sate hamaga nda automatiquement wen champion ken yifofu gom ka ancien gloire ken koy batu etit xaye mbok te def technicien ancien gloire ñom ni andone afakan te def ngasobil e xarit ke yone mafrog na fak fi defat am madidin i njassnor koy foy ke andone te na présenter ka xom ñono internet ke lamto gun koy afadida yakar e mbass présenter jok mbir jokanjal alaaji masen laange jokanjal a Thior production xedanan roga ci no xuud a ci no yele fola andone xana ñaajaare ta gara a ciin katan a ciyan yiif ndax yiif ten rafokin catholique ke lan sax yiif rafokin nda koy yiif ten na ci yakin ku refna waga refna jamono sax to yifof andiro ke te jiriñ kang refe na faiblesse of roog do nun wiin we kon nak xedana nun roga bisa nun a bisida nun na jam keke i ngarna koy xoyange décoration Ibou Ndiaye xan content ten mi bala daran présenter o Omar Sarr no em modelo anna tas yakar parce que meke bo banju no langa Omar Sarr de andiran tas yakar andu tas yakar feke waranu la itam binne ke hatu meke nambul jamme meke imof na refna salve andok da re men meni ngoyegu senzala na meke imof na andok da re men Pap Ndiaye feke korno mages jegna me Pap Ndiaye ya fafap es mbogu yaay fafap te refo taw mbinne o koor mage so te ware fo taw mbin in roga fide njegir Pap Ndiaye fanaga ya fa ya Ibou Ndiaye ngen ra ngar men 98 andim astafurlah 88 89 gar ref mbinne haadare ta gara bo gar mof ya mer abiya ko rake meke na sate fe te ref ndom si yalla xedanan roga xale in aljana paax message à lui aso roga raf dino fahum maga te wondona amojo ref arjanna fa ya Khady Diouf fe modna lancer a in fop fa donte na Lamine Baro mam mena redu Pape Sarr te xoyegol Yamaha Moussa Ndiaye ma frege ino wende dum men laytindong fa moni win fop meke mbitegu entraînement menami Amadou Madina Sangako Zi Ibou Famara Papis meke ndedu indi sakku ekiri fana jegna dole mbiten ay 3 ans 4 ans ten tam sira sogu fadida fokato fa in Ibou Leran kon xedana waga hu andone wehen lankero ga cioma wad d'abord bala india dara kontanten ndax inauguration ne nam décoration feke Ibou Ndiaye fina a fokata wetandam faak ami fa xoxes footballeur ta gara den def boy tiaker i def morom parce que magtam mayuten wa weke 4 ans weke 5 ans kon i magatira nda rede ka ndanga e mo fama mo fes meke wasambam deno tax un Ibou Ndiaye ngar i ndefanga men ngirna bo ya gana ke ngotidna in comboyeng daga jawdin indet ma afrikel ngar anjafe o leran kori o mburum o mbinnu refna indeta maga o jongona leke na mbiyanen wega compe yasi sax alaji wo aleram ten kaga mosul lancer in njom narta de yon fami mbiyan bo 94 commencé koy pare pour o mafrel papat ke indef taga ngisa to hondik namban fa yaga me football championnat équipe communale ta Foundiougne yon fa den yaga football sélection régionale khatahin maga gar sélectionnel stade Lamine Gueye Kaolack football maga ye garuma imbalondet Gossas ten jomba jego umbulum 95 na Cafaka indet maga mbulum fambul jamme comme neke rek naka je ka minyamin minyimo garmen da sobranum men
indeta ndet affaire piro ndefna rival fu boy ka ndefna ma indef me i ngata chom ke bisra problème bo mbuluma ngarangame anga jeli ndoka indeta nga mbulum ingajel ndok mais imbadna bo jeune ke indet maga imbadte indokke il est pourquoi indokke tenu ndokke a jegi nga koy we andone rankin fe kam ina ndedu angeno no buntule e dif ciow ndet mba pay mbapo ndok ye imbadna bo mbapo ndok ibu njaay na mbatin payke abatum baraye andoko mi ko in laadine jombam ka comme xetax ina ngasra hemen ayena rawgadu ayena poussière ayena rawgadu mi ham bindo ha ciaf ndaxte ga am ni na warkel sax xana faax ndiki ten Moussa la ya xame ndiki xano bindo ci xani ron layne ibu njaay na lame ba bindo pir mak ndef men layne jege problème ten lawma Moussa Njaay reti bindama mbam te ambam bo bindo ka me teret peut-être na bindo yifuma gom rek tas yaakaar te bin tas yaakaar moof bo de ngoyeta tas yaakaar no langole ngeno rek goy lame gari mafrem mais ano te tas yaakaar te mais hedinu marok watna lu kesole mais tas yaakaar het kim foten mafir foten Moussa la yame wo bindu tas yaakaar mais hata hun te mi bindongo ten anda me tas yaakaar ke nu rek mbika mais Moussa ken refe gon jullit tas yaakaar nama bindo han retna table la mbindi ya mom bamte o jabangira no mof anga de binda accepté premier tour maf deuxième tour maf troisième quatrième cinquième mo def fogam ten jom na tassé ndet demi finale ndiki finale o sax directement mi fa boursin ina mbar umbi finale ndiki ingat na no yengole de la yame ndiki imbara mbaro ndet no Serigne Bambougar bit fapote wes Lamine Diayin laadene ande memi retim no Serigne de njomna o Serigne bisira maga soirée faga dal yaga dena bañta in me hani becik soirée akom layti nonga garu andidam layti pisndana bisido mi be kunna ndok hoyin bete gar ciodino Lacoste Adidas rouge blanc Adidas tenaro ko hukom layne indet na soirée fa teret ke soirée mina na khara foten bete humin pisum na indet soirée fa o yengola agef yam ino affaire jeune rek weke xana suto nangam fa nangam isuto rogo fo pa yon fa in injek damnate o garanga fet ber ma jager na han bursina fiya non neke nangam fa nangam ino nga suta baha bo kiran nam fa ndom si Allah aso sam roga yirmin ibu njaayin fop imbokata den acha indet imbad te bisido siriño ha hatna ambam hoyegel xene nam way gon la we canum de yaga te dafa ha magan andin yete garna roki de o siriña bisido me ke wagani ramti de ame ke mbamagenu to andanu mo tafaho afa nga hek somna ma fa kamte mi hanjango dara pole décifre final kolo fogam kolo ne ten arbitre go kombana arbitrat na bawa ja sifle ndiki Khady Diouf ak imam e Omar Sare njom ndiki fele te safe jalnate juni 95 te nagimun to kima ken ne sai nana o lakasa gimante diw jego kimala akoma gimana hamoten apamba ke mbak ngid andi mo jafolen yodka Omar Sar fo wago mbecc xay ngid andim nam gidit ka ngeno yo na habay abile sa kenyaj bo tok akom dal andim khafiya kharoka hamakom sulay photographe maker na sate fe alayame on de bese tourner e bonne photo on tourner ta photo am ngardiou la arbitre sifle imafin arbitre la yane carrément mi koy jasno rog som jasno tum fo keke mute wagna daw arbitre la yane maten ay gore ñofa matangirane arbitre sifle anga waga ngo tromper matkano inanga sifle ade gar ko rondo hin o mbulum meke o fudu na lam tangam batno lay naga arbitre sifle o ndoni no bayno xoox bouger e batno don no bay dikin bouger e nan yone sambuka pas point esaredo ye dikna no bete fi to har nafin tampon dakin ngol mak ne pasalla le lokanu malok dakama dak ngol mak ne te bafo njodo jaf dara refate mate adnolog 3 fois yeno njanga cafa kaga le ko yo nyise sa pare a ane naga fogame 11 drapeau ten gekum
refe o drapeau len koy ngaya fudwa rek fiyegum poussière nangam meke raw gadu tout ten fiyegum i ndefta bona mbaan fa commencer o manoeuvrer a Ibou Ndiaye manœuvrer an yaga moni in sax modno sadik parce que moni il est de 73 il paraît 74 il est plus âgé que Ibou Ndiaye ten magun fouf i ndef maga bo ina entraînement mi fa moni mana fa leyti Ibou Ndiaye talu man xoyangan entraînement te fañ bo mi foten bo problème bo fap malaya me xadi Ibou Ndiaye we bisida xa saku malo we fiya tigo heke pare en jom jeg wage mbir xano son la xoxof layne ba o heke a firkange o ande simata ndem sa o xumoj na fira Ibou Ndiaye mbul jamme jeg kena adna kaga jarana xamo ñi seso leke taga mi fa Ibou Ndiaye weke deno mbogu fap mi fa den ya fa den fa fap sam boga yaay fa fap layanga itam wagi mo lay ngistal anjale ga na njal a garanga te ma fi bandaw te do mam mbisa Ibou Ndiaye bon ñojor mbin turandores Omar Fatou mbin jarunku entraîner an bo Ibou Ndiaye do nga ñaaj tego keke uta cafake alanga Omar khano waram layne dara ke layena mbinnaten do maham ma fi bandam le te me hana wat indeftan du manan karité indeta entraînement bo Ibou Ndiaye mu andone inda yegan na pompe Ibou Ndiaye maga collata cafaka mboda imma franga ma fangan jaflente gara batigar ne ma fit anu mate fañ layne ken ref njom gane mafto ngate ime watnen teno det kane mafto ngate no watin ka naga imbiya bo Ibou Ndiaye mafratanga contact bo ay ngat ka asawa dakna jikka jegolen te jegolen bad ñojorin fop a commencé o lay o boyeke indama ngano boyeke ladene heke refe ken meke bomban i ngata ngat man sarinko sukne reta ñojori yon faden dembudna in Toubacouta i mbudo i njege pass layne jega ha nanu matela mene nuasen wara refe ngadkin pass fogam 600 ci in 300 ten passé ge Toubacouta fa Sokone i ngar mbudo directement a njafe layne drapeau o jegum Ibou Ndiaye te xona bo final i ngat me o yengole yaga wino mbondo i dana yi bo ngasna nan dembu xa amma fi bandame ten waru final o njafe ha njafe ge fani mbudi kamboge i ngate layne o yokwanga bo kina la yafa o dana han warong la ndokale simnin correctement simna pa ali o garbato mo fe hera her i pare njom indet comme ma fi bandam dara pole tan krokide me kinde bombuto alla ngale beru me ke ngojille ndette jangid upajel ka mofa mbul jamme koy aminya de golle a yodo a torop na football a 90 mu ko rawagit na football Omar Sarr bu fan nan kiro bu mbam nan kiro bu ñojor nan kiro bu sahor Omar Sarr bu ban mbul jamme bo Sokone yo ngoy xam mbadasne mbul jamme angi manega xam dangan yamu balgel rek sad entraînement rek jege ma bi seru mambul jamme xaye imo fanga bo écrire men grâce à mi jegte no kino pax la re mbay gendarme agara damten isude o ndefleng kon nag inde tatanga bo sax ye are ne gara yaga jires meke xatu to koy mayim sirigne waga mo le jeg im sirigne de o leng sadama wat mambura Madina Sangako rok fokata ham foten som Musa mot matela yame on sañ angano was njomba Sokone layne ante sañ angan me Sokone ko ref me genuma me jeguma nam wasit ka man jom telame jam mo sax nan sañ angano wasin o mafrel na kobake comme mala garuma waro mafrel me ambul jamme tenam fasa hora mbake gu njom ndet fasa hor mafrel ma raw gadu jufanit me mato tarde so bit men so walur ka mi jangu maga o xido la kasola mbul jamme ibato yon fasa hor mbato ret rawgatu kaga lamin ma fam final maga mbato jufanit me so bino mbiya walu kon déjà kete la jeg im chansum bo njom ne jeg ina meke mbam marché fe men ma fritem to lay emoten kam ma fa lan set quart de finale lan set lat samba kan ma fin avant final tigaro kam jirla fiam ko ma cogoñ comme ka ma so na courant vivre à me geno ma vivre à bo yenit keke adnum jirla maga dépendre commencer am bo neke to ernuta dam ahama njomne pagangan hadangan fi une semaine waki moy do siwo finen ka masse na bo
dole so papak reftana ga bo mambura faga khone akhena na kham khatto khana musuna ala yame ga kele gonga ten som salumo le o sirnyes pas meke kuru karale fop meke mo fegum ibu njahe na ham tamsir meke mo fa de pare anjo mande tangar i paranga iyon jomna imbe atino ke bondet no sirin to khasanga han jangit